Sutra su letnje ili duhovske zadušnice, koje po kalendaru Srpske pravoslavne crkve uvek padaju u subotu uoči Trojica, odnosno praznika silaska Svetog Duha na apostole. Iako nisu najveće zadušnice, većina pravoslavaca u subotu će posetiti groblja svojih najmilijih. Ovaj dan je kao i sve zadušnice posvećen preminulim precima, a na taj dan prema tradicionalnom običaju obilaze se grobovi, pale sveće i služi pomen. Vernici na zadušnicu upućuju molitve Bogu za milost prema upokojenima i oprost grehova koje su počinili tokom života. U crkvi se na zadušnice pominju i reči svetog Jovana Zlatoustog, jednog od najvećih bogoslova iz 4. veka. Pomozite pokojnima i pominjite ih. Ne oklevajte dakle da pomognete onima koji su otišli i prinesite vaše molitve za njih. Sem bogosluženja i molitve postoje i običaji koji treba da se ispoštuju na zadušnice. U mnogim mestima na dan zadušnica se iznosi hrana na groblje. Ta hrana se deli sa ljudima koji posećuju groblje uz spominjanje za spas duše pokojnika. Za tu priliku domaćica kuće treba posebno da umesi pogaču bez kvasca. Ta pogača za zadušnice pravi se tako što se na dasku za mešanje izruči 1 kg prosejanog brašna, posoli se i rastvori vodom u koju je dodato malo sode bikarbone. Zatim se pogača mesi, a što se duže mesi, bit će ukusnija. Pošto pogača treba da bude što tvrđa, domaćice treba da povedu računa o tome da ne koriste mnogo vode. Kada je testo umešeno, razvuče se oklagijom da bude oko 2 prsta debelo, a zatim se stavi na ringlu da zapeče malo. Potom se stavlja u pleh i peče u pećnici ili šporetu. Na groblju se pogača deli obavezno, a uz nju neka druga hrana i slatkiši.